Samo da podelim prezentaciju. Sve prezentacije, uključujući ovu, će se posle predavanja naći na sajtu predmeta. Na sajtu predmeta također, ako ste već bili tamo, mogli ste da vidite da postoje prezentacije od ranijih predavanja, također vežbi, da postoje primjeri kodova. Ja ništa neću sklanjati sa sajta, prosto svaki put kada ažuriram novu prezentaciju, što će biti ili danas do kraja dana ili najkasnije sutra, ja ću postaviti datum u uglu, tako da možete da znate da je nova prezentacija postavljena na sajt predmeta. Predmet se zove tehnike obrade biomedicinskih signala i ako se nismo do sada upoznali na osnovnim studijama, moje ime je Nadica Miljković i ja sam vanredni profesor na katedri za signale i sisteme Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sad ono što pretpostavljam da vas najviše zanima su neke konkretne informacije o predmetu. Ovdje je isečak iz kartona predmeta koji možete naći na sajtu Elektrotehničkog fakulteta. Ovo je relativno nov predmet u smislu da je uveden prvi put školske 2016-2017. godine i sluša se na master studijama, pripada grupi A predmeta. Užoj oblasti biomedicinska tehnika, mada mi nemamo, da kažem, specifičan smer biomedicinska tehnika u okviru katedre za signale i sisteme kao što ima katedra za fizičku elektroniku, tako da je ovo samo oblast kojoj predmet pripada, mada bismo mogli da kažemo da možda pripada i oblasti nauke o podacima. Drži se u letnjem semestru, 14 nedelja, to je sedmica predavanja i vežbi, međutim, ove i ranijih školskih godina semestri su nam nešto skraćeni, pa će to biti 13 sedmica. Ono što je plan za današnje, to je uvodno predavanje od 2 časa, to je da vidite šta možete da očekujete na predavanjima, vežbama i ispitu, kako se vrši ocenjivanje na predmetu i kako je prosto predmet organizovan, posebno u ovom semestru imajući u vidu COVID pandemiju i, da kažem, donekle vanrednu situaciju. Sad, pre nego što pređem na te konkretnije elemente realizacije, ono što bi moglo da bude vaše prvo pitanje, čemu ovaj predmet može da vam služi, odnosno koje su to znanja koje vi možete da steknete nakon položenog kursa. Ja sam ovde podelila sam sadržaj kursa na neke pojedine oblasti. Prva stvar sa kojom ćete se susresti i koja vas je možda privukla ovom kursu, a možda je to bilo nešto drugo, to je programski jezik R, gde ćete proučiti neke osnovne tipove podataka koje mislim da mogu da budu korisni, pogotovo što su u R-u podaci organizovani tabelarno, to je kroz data frame-ove, za razliku od MATLAB-a koji je organizovan u matrice. Smatram da takva tabelarna organizacija zapravo više odgovara samim zahtevima analize i podacima kakve nalazimo u praksi i tu će biti neka osnovna gramatika. Iskustvo do sad je pokazalo da studenti koji najčešće posjeduju dobra znanja iz MATLAB-a, GNU Octave-a ili Pythona, kakva je bila situacija ranijih godina, se vrlo brzo snalaze u programskom jeziku R. Drugi deo koji zapravo zauzima centralnu celinu, R je samo alatka koju koristimo, to je obrada biosignala. Sa obradom biosignala u vremenskom i frekvencijskom domenu ste se do sada već susreli, pretpostavljam, na osnovnim ili na master studijama. Takođe, pored same obrade, ovo su, da kažem, neke naprednije metode, proći ćemo i kroz one opšte, jednostavne, kao što su filtriranje signala za eliminaciju šuma, ali ići ćemo i na neke naprednije metode, danas ću vam pokazati neke od njih. Tu su i statističke metode za obradu biosignala, ovo nije kurs, da kažem, koji je baziran na statistici, ali neke osnovne elemente koje smatram da inženjeri treba da usvoje da bi na odgovarajući način predstavili rezultate merenja biosignala ili rezultate analize biosignala koji su vama neophodni, su zapravo uključeni u sam kurs. Takođe, srećemo se i sa modelima u analizi biosignala. Oni od vas koji su već slušali, na primjer, metode analize elektrofizioloških signala na prethodnim nivoima studija, imali su priliku da se susretnu sa modelom EKG signala, tako reći dinamičkim modelom EKG signala i videli su koliko je on koristan. Na ovom kursu se ne bavimo modelom tog signala, već nekih drugih biosignala kao što je EMG.
Nakon toga ono što je važno i od presudnog značaja za analizu signala, to su standardi za snimanje i arhiviranje biomedicinskih signala. Jedan element koji prosto nisam izdvojila kao posebnu stavku u ovoj obradi biosignala, mogu bi da se ubroji u ovu statističke metode i možda u ove standarde, to je čišćenje podataka. Vrlo često kada dobijemo signale u praksi, znači koji su sirovi raw data, koje neko izmerio i samo spakovao u fajlove, moramo da primenimo odgovarajuće čišćenje. I vidjet ćete na konkretnim primerima, to čišćenje signala se ne zasniva samo na eliminaciji šuma, već recimo i na odgovarajućoj obradi nedostajućih vrednosti ili nekim drugim elementima. I na kraju, jedna jako zanimljiva oblast je topografsko predstavljanje i analiza signala, gde pored onih standardnih dimenzija, vreme, frekvencija, dodajemo zapravo i tu prostornu dimenziju, odnosno na kom mestu je signal meren i koliko potencijalno to u različitim situacijama može da utiče na rezultat analize signala. I ono što je do sad vrlo lepo funkcionisalo na predmetu, to je bio praktični rad, gdje su zapravo nedeljno predavanja koncipirana tako da sve što se radi na predavanju se primeni na vežbama, a potom taj praktični rad studenta u obradi biosignala se ogleda kroz projekat i vidjet ćete kasnije čak i kroz kolokvijum i ispit, objasnit ću vam kako izgleda. Predmet kursa delimično pokriva sledeće oblasti, pošto je negde bilo nemoguće napraviti kurs koji pokriva celokupnu oblast obrade biosignala i nauke o podacima, pa sa prosto primenom na biomedicinskim podacima, ali neki elementi, da kažem, savremene analize, kao što je projektovanje GUI aplikacije u uvodu Shiny okruženje, pisanje automatskih izveštaja i njihovo generisanje, potom po meni jedna jako važna oblast, a to je vizualizacija signala, etika, ali koja se razlikuje za vas koji ste slušali, na primjer, predmet kliničko inženjerstvo, tamo smo se bavili etikom istraživanja, kliničkih ispitivanja, ali ovde ne radimo takvu etiku, ovde je etika u obradi podataka i etika u nauci o podacima koje se nešto razlikuju od etike, na primjer, u kliničkom inženjerstvu. Čisto da napravim razdvajanje ta dva za one koji jesu prošli taj kurs. I na kraju jedna, da kažem, netipična i atipična primjena programskog jezika AR-a, to je za merenje signala u AR-u. Mnogi ljudi za to nisu čuli i videla sam par puta čak i oni koji su dugo godina koristili AR, kad sam im spomenula da AR može da se koristi za merenje signala i direktno za obradu, da su bili prilično iznenađeni, a vrlo su jednostavne rutine i funkcije kojima to možete da izvedete. I okvirno ovo što ste i što i vidite ispred sebe na slajdu je zapravo skoro sve što ovaj predmet pokriva od različitih oblasti. E sad, cilj je zapravo da na kraju kursa vi budete u potpunosti osposobljeni da samostalno možete da primenite odgovarajuće metode koje usvojite na samom kursu i da vi sami realizujete odgovarajuće proračunavanja i obradu biosignala, što kroz testiranja, što kroz praktični projekat. I naravno da biste to uradili morate da savladate neke veštine kao što je programiranje u AR-u i vizualizacija biomedicinskih signala, odnosno koje su to, da kažem, pravila, pošto nemamo usvojene standarde za vizualizaciju, ali pratimo neka pravila koja su utvrđena dobrom praksom koja trenutno postoji. Osnovni cilj zašto bi neko prikupio zapravo ove veštine i gde to može da služi u praksi jeste da možete da vršite dijagnostiku i potencijalnu ocenu terapijskih modaliteta za druge primene u zdravstvu, ali ne samo u zdravstvu nego i za bilo kakve primene u nauci o podacima. I vidjet ćete, ja sam kroz ovaj kurs u različitim prezentacijama, što na vežbama, što na predavanjima, odabrala niz primera
veliki broj tih primjera se sastoji iz nekakvih, da kažemo, praktičnih kliničkih primjera ili istraživačkih primjena obrade biosignala, ali imat ćete priliku i da vidite neke obrade signala koje nemaju nikakve veze ni sa zdravstvom, ni sa medicinom, ali za koje biste se sigurno jako dobro snašli da ih realizujete na uspešan način primenjujući tehnike koje budete ovde savladali. I na kraju postoji jedan indirektni cilj, to je da na neki način vidite u kojim pravcima možete da se usavršavate, što ne samo da je usvajanje, na primjer, novih programskih jezika, jer do kraja vaše karijere vas će sigurno sačekati još mnoštvo programskih jezika koje ćete morati da savladate, da razumete, da naučite i da primenite, i ne samo programskih jezika, nego različitih alata, ali i da nastavite profesionalno usavršavanje u ovom smeru. Sad, bilo da je to smer obrade biosignala sa jedne strane ili generalno nauke o podacima, ja mislim da će vam biti korisno i za jedno i za drugo. Verovatno ste imali priliku kada ste birali predmet da vidite da predznanje o analizi biosignala i o programskom jeziku R nije potrebno. Predmet je koncipiran tako da su ga do sada slušali ne samo studenti koji dolaze sa signala iz sistema i fizičke elektronike koji kod nas na fakultetu tradicionalno usvajaju znanja iz biomedicinskog inženjerstva, već su bili studenti sa raznih smerova na fakultetu, uključujući, na primjer, i računarsku tehniku i informatiku. Ono što bih posebno voljela da naglasim, i iako izbegavam da podebljavam, to jest boldujem slovo u prezentacijama, ovde prosto nisam mogla to da izbegnem, zato što vrlo često kada neko čuje o učenju programskog jezika, pomisli sada već na vašem nivou, onim dosadnim lekcijama, gde vam neko objašnjava sada već na vašem nivou dosadnim, gde vam neko objašnjava šta je for petlja, šta je DNL struktura. Znači, mi nećemo učiti programiranje, to pretpostavljam da ste već usvojili na nekim različitim nivoima, što studija, što srednje škole, već jedan programski jezik, i specifično ćemo biti fokusirani na neke njegove vrlo, ako smijem baš tako da kažem, jedinstvene alate koji nalaze primjenu u generalno obradi signala, ali i biosignala. Sad, što se tiče same koncepcije kursa i kako je on podeljen na poene, možda ste imali prilike da vidite na sajtu predmeta, sastoji se iz 3 dela. Jedan deo je test koji čini 30% ocene ili maksimalno 30 poena. Drugi deo je pismeni ispit koji čini 50% ocene ili maksimalno 50 poena, i treći, po meni najzanimljiviji deo, je praktični rad gde treba da pišete projekat, odnosno da vi praktično analizirate neke biosignale, i taj deo nosi 20% poena, odnosno 20 poena maksimalno ako uzmemo u obzir da je 100 poena maksimum na kursu. Sad, ono što vas verovatno zanima, to je kako su test i pismeni ispit organizovani. Rade se na računarima. Znači, dobit ćete vaše zadatke, dobit ćete možda potencijalno test signale i vrlo je praktično su orijentisana ova testiranja gde treba da otvorite računar, programsko okruženje R, imate pristup svojoj literaturi u smislu da možete da preuzmete pre početka testa ili ispita materijale, kodove, knjige, da to sve držite na vašem računaru tokom testa i ispita. Korišćenje interneta nije dozvoljeno i kada dobijete te praktične zadatke, onda odgovarate na vrlo jednostavna pitanja. I tako iz toga se sadrži i ispit, ali na isti način je organizovan i test. Što se tiče projekta, ja nisam stavila u ovoj prezentaciji, ali ću sada reći, pa će ovaj snimak i ostati zabeležen na sajtu predmeta i na YouTube-u. Rok je dan pred vaše polaganje ispita. Ranije smo imali situaciju gde su studenti predavali projekte krajem semestra, ali mi sad nemamo, da kažem, nema tog ograničenja i negde je red, pošto imate malo vanredne okolnosti zbog ovih pandemijskih i online uslova. Znači,
dan pre nego što izađete na pismeni ispit, trebalo bi da predate vaš projekat koji najkasnije tog dana. Naravno, vi možete i ranije, ako ga završite u maju, možete u maju da odbranite vaš projekat i da ostvarite do 20% poena na samom kursu. Sad jedna zanimljivost koju sam napravila 2016-17. Ova slika koju vidite je kreirana u programskom okruženju R i ovaj grafik zapravo već u sebi sadrži neke osnovne parametre dobre vizualizacije. Jedna od stvari koju recimo preporučuju mnogi istraživači i ljudi koji se bave analizom signala jeste da se bar grafici ne predstavljaju uspravno, vertikalno, već horizontalno. Ja sam ovde izdvojila 2 bara, jedan se zove ispit koji ide do maksimalno 100 poena, znači na apsisi, to jest x osi, imam poene od 0 do 100% i na ordinati, to jest y osi se nalaze 2 bara, prolazna, da kažem, ocena, prolazni broj poena i ispit. Prolazni broj poena je naravno 51% pa naviše, jednako 51% pa naviše. Sad, ono što takođe možete da primetite, vrlo česta greška koju čak viđam i u vrhunskim naučnim radovima, jeste da se ovi barovi boje različitim bojama. Ako vam već na apsisi, ovde na ordinati, piše na šta se koji bar odnosi, ovi barovi bi trebalo da budu iste boje. Znači, ne treba da koristite boju za razlikovanje informacije, da duplirate na neki način informaciju na grafiku. Zašto možete da koristite boje? Pa za neku treću informaciju. I ovo bi negde, da kažem, nije trodimenzijoni, dvodimenzijoni grafik, ali 3 informacije pokazuje. Jedno je koliko je prolaznost, odnosno minimalan broj poena, drugo je ispit, maksimalan broj poena i broj poena kao i deo kao što je pismeni ispit, praktični rad i test. I onda sam boju na ovim graficima koristila za ove 3 stvari. Sad ono što recimo na ovom grafiku nije dobro urađeno, pa sad kad bismo hteli da ga vrlo rigorozno ocenimo, to je da kontrast između ove 3 boje nije dovoljno veliki. Posebno ako bi se ovaj grafik štampao u nijansama sive, onda ne biste baš mogli tako jasno da razlikujete granice između ovih boja. Pa ono što bi trebalo promeniti da bi ovaj grafik bio odgovarao, da kažem, svim onim standardnim principima vizualizacije, to jest usvojenim kao dobra praksa, ne baš standardizovanim u pravom smislu, to je da bismo promenili boje. Sad da vam razbije malo strah ako nikad niste vidjeli kako izgleda okruženje programskog jezika R, koje se zove RStudio. Za one koji znaju Python, recimo Spider ili PyCharm su različite okruženja za Python, tako i RStudio okruženje, interaktivno okruženje za programski jezik R. Sad, za razliku od Pythona, u R-u nema baš toliko različitih okruženja. 90,9% ljudi koji koristi R, koristi ovo RStudio okruženje. I mi ćemo dosta pričati o njemu na narednim predavanjima, da se upoznate sa njim i na vežbama i da ga instalirate. Međutim, ono što vi odmah možete da primetite je velika sličnost sa okruženjima koje pretpostavljam da ste do sad koristili u MATLAB-u, GNU Octave-u ili pak Pythonu. To je da postoji ovaj editor kome snimamo fajlove, kao što vidite .r, u GNU Octave su bili .m, na primjer. Onda imamo okruženje gde možete da pregledate posebno promenljive. Postoji history, postoji konzola koja se u nekim programskim jezicima zove komandni prostor. I ono što takođe možete da vidite, postoji jedan poseban prozor na kome je iscrtan grafik. Ovo sve što vidite ovde je zapravo ukupan kod koji je neophodan da se napravi jedan ovakav grafik sa dodatnim komentarima. Ovde rezolucija nije dovoljno velika, tako da od vas ne očekujem da ulazite u detalje koda, već čisto da možete da dobijete jednu orijentacionu sliku kako izgleda programirati u R-u i generisati, na primjer, jedan skoro pa dobar grafik, možemo tako da kažemo.
Fond časova na predmetu je, kao što ste mogli da vidite, 2 časa predavanja nedeljno i 2 časa laboratorijskih vežbi. Uslovi pandemije nam diktiraju, verovatno ste ove rečenice već videli negde kod mojih kolega ili na nekim mojim drugim predmetima, ukoliko ne bude moguće održati kolokvijume u predviđenom terminu, a nadamo se da do toga neće doći, nadoknada će biti omogućena na ispitu. Ja mogu odmah da vam kažem da ćete imati priliku sigurno posebno da birate na svakom roku da li želite da položite nadoknadu kolokvijuma ili ispita. Do sad je bila dobra praksa i većina studenta je odabrala taj put da kolokvijum polaže tokom semestra, onda ispit u roku koji njima odgovara. Predavanja, kao što sam već najavila, će biti sinhrono održana svake sedmice ponedeljkom sa početkom u 16:15 časova preko Zoom aplikacije i bit će postavljena najkasnije u utorak te iste sedmice na YouTube platformu i ulinkovana na sajtu predavanja. Laboratorijske vežbe se održavaju u laboratoriji 69, međutim, usled pandemije, da ne biste, da kažem, često dolazili jednom nedeljno u laboratoriju, ja ću laboratorijske vežbe da organizujem u formi domaćih zadataka, gde ćemo se mi naći u neka 2 termina, jedan tokom semestra pre kolokvijuma i drugi na kraju semestra, pre početka ispitnog roka, da odbranite prosto te domaće zadatke i da zajedno pogledamo vaša rešenja i kako ste realizovali sve te vežbe koje su vam bile date tokom semestra. Ja ću na kraju ove sedmice nećemo imati laboratorijske vežbe, ali od sledeće sedmice ja ću postavljati jedan kratak YouTube video i link na sajt predmeta gde ćete moći da dobijete uputstva kako da uradite domaći zadatak ili gde ćete videti šta je to što vaš kod treba da generiše kao rešenje, da možete da ih radite. A za odbrane ne bih definisala posebne termine, pošto vas nema tako puno na predmetu, pa se možemo individualno dogovoriti u kom terminu biste došli da odbranite domaće zadatke. Prvi deo, da kažem, znači taj deo koji ulazi u sam test ili kolokvijum, i drugi deo, to je onaj ostatak laboratorijskih vežbi. Po želji, to su ranije neki studenti tražili i ne vidim razlog zašto i vama ne bih izašla u susret. Za test ili za ispit možete da koristite vaše laptop računare u laboratoriji. Međutim, morate samo da mi pokažete da je internet isključen i da nećete koristiti internet tokom testa. Nova pravila za održavanje nastave u ovom semestru predviđaju da se definišu termini uživo konsultacija. Nekakav preporučeni termin uživo konsultacija je od 11 časova utorkom. Ako želite da dođete do mog kabineta 68, ja vas samo molim da mi prethodno potvrdite dolazak mailom, a ja sam otvorena i da se dogovorimo i za neki drugi dan ili termin, samo vas molim da prethodno mailom utvrdimo tačan dan i vreme sastanka. Što se tiče prve laboratorijske vežbe, uputstvo ćete dobiti sledeće sedmice i trebalo bi da bude jedna krajnje jednostavna vežba koja će uključiti i uputstvo kako da na svojim laptopovima ili desktop računarima kod kuće instalirate programski jezik i ovo RStudio okruženje koje smo rekli da se koristi, i trebalo bi da ima za cilj, ne znam da li vidite ovde na slajdu, piše da pobedite nešto što je poznato zapravo više kod pisanja tekstova, romana i knjiga, manje u pisanju programskih kodova, ali se koristi tu, to se zove black screen sindrom, kada ne znate kako da krenete. Znači, ideja prve laboratorijske vežbe da krenete sa jednim jednostavnim upoznavanjem sa ovim okruženjem, i rekli smo neće se držati prve sedmice semestra, već sledeće sedmice uz kratko uputstvo na sajtu predmeta. Sad, pošto sam vam dala sve moguće informacije o tome o čemu se radi na predmetu, koje veštine možete da steknete, kao i kako je koncipirana organizacija nastave, možemo da krenemo na nešto što zapravo je sadržaj samog predmeta, to je šta je
to programski jezik R u kome ćete vi raditi, da kažem, ovog semestra i u kome ćete vršiti analizu biosignala. Sad, jedna posebna stvar koja se meni nije dopala, ne bih naravno uvela R u nastavu da mi se nije dopao i da ga ne smatram alatkom koja je veoma korisna, ali jedna posebna stvar koja se meni nije dopala kod R-a jeste što je naziv tog programskog jezika samo jedno slovo. I kada pokušavate nešto da nađete na internetu, a takvih materijala ima nebrojeno i R ima zapravo dobru i veliku podršku u različitim internet izvorima, na različitim platformama, onda ćete imati problem jer ako otkucate samo slovo R, nećete dobiti ništa ni u jednom pretraživaču. I ono što se meni ne dopada, to je da kad pretražujete nešto, trebalo bi u vašem pretraživaču da kucate R programming. To možda nije loše negde sebi da zapišete, bar za početak dok se ne naviknete na tu, da kažem, po meni nezgodnu situaciju. Sad, postoji razlog zašto su ga nazvali R. R su kreirali Ross Ihaka i Robert Gentleman 1991. godine i pošto su njihova imena počinju početnim slovom R, Ross i Robert, onda su oni nazvali programski jezik R. To je programski jezik koji je nastao sa osnovnim ciljem za statistička poračunavanja i grafičku interpretaciju. Međutim, ja mislim da je ova definicija, i nisam jedina koja tako misli, već zastarela. R je imao ideju kada je nastao, znači Ross i Robert su imali ideju da ga koriste sa takvim ciljem, međutim vremenom se ispostavilo da je R zapravo jedan od jako dobrih jezika za nauku o podacima ili takozvani data science na engleskom, tako da su mnogi ovu definiciju R-a već revidirali. Ja vam je ovde dajem, da kažem, iz nekakvih istorijskih razloga. 1993. je zvanično objavljen programski jezik R, a 1996. je, da kažem, publikovan sam jezik. On se smatra dijalektom, tako reći, smatra se da je nastao iz programskog jezika S. Ako nikad niste čuli za njega, on je napravljen u Bellovim laboratorijama 1976. godine i Ross i Robert su negde zbog programskog jezika S bili inspirisani da svoj programski jezik takođe nazovu jednim slovom. S je od statistics, pretpostavljam. S je evoluirao danas u S+, i komercijalizovala ga je prvo firma Insightful, potom Tipco i to je jedan komercijalni jezik u kome možete dan danas da programirate, ali morate da ga platite. Znači nije slobodno dostupan kao što je to R. Ko zna R, kažu da vrlo jednostavno može da se snađe u S-u, ja to nisam do sad probala, i obrnuto. Oni imaju sličnu sintaksu, ali različitu semantiku i može doći, da kažem, do nekih grešaka ako hoćete direktno da se prebacite ili vaš kod da prebacite iz jednog jezika u drugi. Za razliku od S-a koji je otišao svojim putem u komercijalne vode, R je postao slobodan softver i on je deljen pod, ne znam da li ste nekad čuli za ovaj termin GNU. Octave zapravo u sastavu svog imena ima to GNU Octave da bi se naglasila licenca slobodna pod kojom se deli, a GNU GPL, pardon, ovde greške, trebalo bi da stoji GPL, pored. GPL je General Public License. Postoji jedan rad na srpskom jeziku o licencama za slobodan softver i otvoreni hardver. Niste u obavezi da ga pročitate za ovaj predmet, ali ko želi više o tome da zna, ja sam ostavila ovde link ka tom radu. Danas, kao što sam rekla, R ne koriste samo statističari, kako je to bilo na početku i s obzirom da je nastao iz jednog čisto statističkog programskog jezika, nego i mnogi drugi koji analiziraju podatke. Posebno je aktuelan u bioinformatici i ono što bih htjela da naglasim, što vama možda bude korisno u slučaju da još uvek tražite posao ili da rešite jednog dana da zamenite tekući posao. Većina bivših studenta koji su mi se javili, koji su već slušali ovaj predmet, su mi rekli
da su imali plus kod poslodavca što su znali, to jest poznavali programski jezik R. I rekli su mi da su vrlo često poslodavci bili oduševljeni, posebno ako su znali i R i Python zajedno. Znači, to su, da kažem, neki programski jezici koji su bili vrlo traženi na tržištu zadnjih par godina i mislim da još uvek jesu. Takođe bih cenila i vašu povratnu informaciju jednog dana, koliko i da li vam je uopšte programski jezik R i iskustvo i znanje koje ste stekli na ovom predmetu bilo korisno. Ono što sam rekla malo pre, pa bih samo da pojasnim, da ne možete iz R-a direktno da pređete u S iz S iz R-a, da imaju sličnu sintaksu ili različitu semantiku. Pa čisto da znate, sintaksa, piše ovde, proučava pravila koje određuju kako se reči kombinuju u rečenice, a semantika je nauka koja izučava značenje reči. Pa sintaksna greška bi bila pogrešno otkucana reč, a semantička bi bila logičkog tipa i tiče se razumevanja funkcije programa. Ako sad prevedete ono što su sintaksa i semantika u jeziku, prirodnom jeziku, na zapravo programski jezik. Ovo je čisto da imate razjašnjenu ovu rečenicu da R i S imaju sličnu sintaksu, ali različitu semantiku. Iako je R prvi put nastao, znači napravljen na Novom Zelandu 1991. godine, on je tek 1995. postao slobodan softver i dodeljena mu je ona GNU GPL licenca. I tek od 2000. godine je bio javno dostupan. Ja vrlo često volim da kažem da u poređenju sa MATLABom, Pythonom i LabVIEWom ovo je relativno mlad programski jezik, pošto sam na više mesta čula da istraživači, negdje čak i profesori, mešaju to i vrlo često kažu da je Python nov programski jezik, a MATLAB star programski jezik. Oni su otprilike nastali sredinom 80-ih godina, uključujući i LabVIEW. Tako da u odnosu na njih, pošto je R bio javno dostupan pod GNU GPL licencom, 2000. godine možemo da kažemo da je R među mlađim programskim jezicima. Trenutno gde ga koriste i gde ga ja koristim, analiza podataka, vizualizacija, međutim i pored toga vrlo popularna oblast mašinskog učenja. R ima, mogu slobodno da kažem, vrlo moćne alate koji mogu da se koriste, funkcije i pakete za mašinsko učenje i mnogi svoje dodatno pakete, znači mnoge ugledne laboratorije, čak i neke firme koje su tome posvećene, dele svoje metode za mašinsko učenje kao R pakete i u okviru R koda. Ono što dodatno može vama da bude korisno u samom R-u, što sam preskočila u ovoj priči pa bih se vratila i na taj bullet, to jest ovaj segment, to je da vam je slobodan softver uvek dostupan. Znači, ako rešite da sami krenete da radite nešto ili da kreirate svoj kod, u slučaju da ste nešto radili u komercijalnom kodu, morate striktno da vodite računa koju licencu softvera ste kupili, da li taj kod smete da delite ili još gore prodajete, pošto svi komercijalni programski jezici imaju odgovarajuće, da kažem, kaznene mere u slučaju da ono što ste kupili koristite na neodgovarajući način, pošto licenca to predstavlja jedan ugovor gde vam se u tom ugovoru kaže šta vam je i pod kojim uslovima dozvoljeno. I najčešće komercijalni softver podrazumeva da morate da platite nekakve dodatke da biste vi mogli dalje komercijalno vaš kod koji pišete u tom programskom jeziku da eksploatišete, recimo da prodate kod nekome ili da uslužno za nekoga napravite kod. Za razliku od toga, slobodan softver je otvoren, dostupan i možda ćete se kasnije iznenaditi na nekim od sledećih slajdova, ali mnoge čak i velike komercijalne firme i tekako koriste slobodan softver, a posebno programski jezik R. Sad, pošto sam rekla par reči o slobodnom softveru, ja mislim da ste vi svi već imali priliku da čujete nešto o tome, pa samo jedan kratak pregled na ovom slajdu pre nego što se vratimo na neke druge teme. Kada se kaže slobodan softver, to znači da je ili programski jezik ili neki programski kod deljen pod licencom, koji zapravo predstavlja jedan pravni ugovor koji vama daje slobodu da besplatno pokrećete program
na način i svrhu koju vi želite, da proučavate taj program, da ga delite i da ga unapređujete i da delite unapređene verzije. Sad, da li ćete da ih delite ili prodajete, to zavisi od vas i zavisi od vrste licence, pošto slobodan softver nema samo jednu, nego ima više licenci. Copyright, znači primarni izvorni kod pre nego što je AR postao zaštićen pod GNU GPL licencom je bio u vlasništvu AR fondacije. I onda su ga oni otpustili i on je sad, da kažem, dostupan svima, a pre toga nije bio. Za one koji prvi put čuju za slobodan softver, više ih zanima, mogu pogledati ova dva linka. Jedan je zapravo se odnosi na fondaciju slobodnog softvera i kako oni to definišu, a drugi je govor, to jest jedan TED Talk osnivača fondacije za slobodan softver. Ono što je meni važno da vi imate, da umete da razlikujete zapravo ove pravne termine, pošto će vas kad tad sačekati u praksi, to je da vrlo često u praksi se koristi open source. Nekada ranije, da kažem do pre par godina, open source i free software su bili dve potpuno odvojene stvari, međutim uvođenjem i prihvatanjem istih licenci koje omogućavaju ove 4 slobode, sada se sukob između open source-a i free softvera smatra završenim, pošto mogu slobodno da ga nazovem baš sukobom. I smatra se da kada neko kaže open source, da je to jedno te isto kada misli na free software. Takođe, ja ovde nisam stavila, postoji još jedan sinonim, pošto je engleski jezik malo nezgodan i na engleskom free ima dvojako značenje, ima značenje sloboda i besplatno. I vrlo često da bi na engleskom jeziku naznačili da free software jeste besplatan, ali je pre svega slobodan, oni koriste špansku reč libre, tako da open source software, free software i libre software su sinonimi trenutno za jednu te istu stvar. Ako budete želi više da znate o open source inicijativi, znači pored ove fondacije za slobodan software, možete da pogledate ove linkove. Naravno niste u obavezi i ovo ni na koji način ne ulazi u bilo kakvo ocenjivanje na predmetu, više neku vašu opštu kulturu poznavanja softvera koji su vam na raspolaganju. Jedna od kampanja, jako poznatih kampanja i posebno istaknuta u slobodnom softveru u delu ogranka fondacije koji je zadužen za Evropu, koju su mahom prihvatile mnoge zemlje čak na nacionalnom nivou, jeste da ako je nešto plaćeno, ako su nešto porezom platili građani, da kažemo tako, da onda to treba da bude njima dostupno. To jest ako koristite javna sredstva, onda bi taj kod trebalo da bude javan. To jest, to bi značilo da sve što je finansirano iz budžeta Republike Srbije, da se napravi neki softver, onda bi trebalo da se očekuje da taj softver bude javno dostupan. Ovo nije još uvek svuda u praksi zaživelo, ali i tekako jeste zaživelo u nauci. Tako da ako neko od vas ikada bude hteo da se bavi naučnim istraživanjem, prosto da znate da su neke zemlje čak i na nacionalnom nivou prihvatile ako vaše naučna istraživanja plaća zemlja u kojoj radite ili boravite, onda se od vas očekuje da rezultati vaših naučnih istraživanja budu dostupni poreskim obveznicima koji su dali novac za to što vi radite. Imali smo dugi niz godina jednu našu inicijativu na predmetu, ali mi se niko nije javio, valjda svi nekako zaborave. Ima ona naša da komšiji crkne krava, a zapravo pošto se u free softveru podrazumeva da treba kod da delimo sa drugima i da pomognemo komšiji, i oni vrlo baš tako često kažu i na engleskom da se pomogne komšiji, tražili smo sliku krava koje se smeju, a da bude javno dostupna i da može da se koristi kao što je ova slika koju vidite pod CC BY licencom. Ove mi više deluju namršteno, ali bolju nisam našla. Ako nekad vi fotografišete pa hoćete da mi ustupite fotografiju nasmejanih krava, javite. Čisto da imamo tako je u formi za ovu prezentaciju koja se odnosi na slobodan softver.
Kod nas na fakultetu takođe postoji jedna konferencija koja se odnosi na primjenu slobodnog softvera i otvorenog hardvera. I ovde posebno spominjem iz jednog razloga što je 2020. godine jedna autorka napisala rad o korišćenju R softvera u analizi podataka, energetskih podataka. Znači nije se radilo o biomedicinskim podacima i trenutno za skoro 4,5 godine, nije skoro, nego baš 4,5 godine postojanja konferencije, to je najčitaniji rad na internetu. Tako je to čisto da znate koliki je interes za analizu podataka u programskom jeziku R. Sad, ono što je još pre pauze ostalo što bih voljela da vam kažem, samo sekund. Ako vas bude zanimalo osim R da koristite neki drugi slobodan softver, ja sam ovde dala neke korisne izvore gde sve možete u Srbiji da se informišete ili ako planirate da naučite još neke korisne alate, recimo ako do sad niste savladali LaTeX, LibreOffice ili Python, ovo su neki, naravno ne svi linkovi koje možete da iskoristite. Ja neću sada detaljno prolaziti kroz njih, prosto su tu u prezentaciji da bi vam bili dostupni na predmetu. Ono što bih još voljela da vam kažem pre pauze, važna stvar koju treba da znate o R-u, skoro niko ne programira u R-u dok ne koristi CRAN. CRAN je skraćenica od Comprehensive R Archive Network i zapravo predstavlja jedno mesto, možemo slobodno da kažemo repozitorijum, koji sadrži R pakete. U njemu se nalaze osnovni, to jest preporučeni ili što bi rekli bazični base R paketi i preporučeni ili recommended. Pored CRAN-a, znači R pakete možete da nađete i na sajtu Biokonduktor projekta koji se bavi bioinformatikom, na ličnim sajtovima različitih ljudi, njihovih laboratorija, fakulteta i na Git platformama kao što su GitHub, Bitbucket i druge. Zašto je CRAN tako važan? Svi paketi koje mi budemo koristili na ovom predmetu bit će sa CRAN-a i CRAN je za vas koji ste pogotovo ranije slušali metode analize elektrofizioloških signala i čuli ili koristili FizioNet bazu podataka, paketi koji se postavljaju na CRAN prolaze recenziju. Znači, ako ja sad želim neki svoj paket za obradu neke vrste podataka da postavim na CRAN, ja submitujem, znači šaljem svoj paket CRAN-u i tamo postoje ljudi koji će da pogledaju, ocene moj paket pre nego što donesu odluku da taj paket može da se objavi na samom sajtu. To se isto dešava i sa FizioNetom. Tako da kod koji nađete na CRAN-u i pakete je sigurno proveren. Ne morate dodatno da ih proveravate, dok ove koje nalazite na ličnim sajtovima morate da budete obazrivi pre nego što krenete da ih koristite.